بریا دو روژان او تقینا کل انقره چه بوی کاربدان وی هم ده آسا نافخو هم ده آسا دربه یعنی بردوامن وکه ودیتی کو بریا چنده که جیما آماجه پیکر رجب طیب اردوگان دو گوتاره که دا بحثا وی تقینه دی که دو گوت اگر او دو کسین خواه تقاندینه نهاتبانه کشتین یعنی دبا کو رویا بانه ولاته که او ولاته کو تقین شرمزارش کریه پنابرتیا سیاسی داباوانه بزامی بحثا کاربدان به تقینه بکن که دنابا ترکیه و در به ترکیه تایبت باندور یوان لسر پرسا کرد دنابا ترکیه دا من میوانه که برای دکتر سیف الدین نصر النبی سوری پیوندی ناب دولتیش دیلو که باکوری کردستان دگلمه دا دکتر ایوار باش تو بخیراتیش بو کردستان 24 یعنی اف بویرا کل انقره چه بوی دکتر هن باندوراوی چاوا دبینن تایبه لسر پرسا کرد بله المخابن يعني بيارك جلك نباش بو از جلك نباش دبينم هم وقت ويجي هم أواي كرنيجي يعني أبدم إدي ندما إريشة وصايا دما بيوستك كار ما في مروبا بأواكي عاشتي إدي جاوا ورنا أبيتن دما كاكو الدنيا سركة لسر ما في كردا بأواكي سر مجارا مافی مروبا پیواجو پیش بدچن اب بیاری حالو براستی از گلکی نباش بو مافی کردا ببینم باشا هیچ خدمته که بدوزا گل کرد بینن نکتن الباکوری کردستانی لهر چهار پارچه این کردستانی یعنی اواکری هیچ خدمته که کردان را دکتن جبلی زرا گاندن بدوزا کردان ج خدمت ج فایده بهتر مخابن ضرره وی هيا بو وی کی د وی د مدل طيبتي د وی د ماکو ام بیجن یکیتیا نابنتوی او دولت ام بیجن روجاوای دنیای سر مجارا کرداب اواکی مافی مروبا پیشوچونا گاوا پیشوتا ویژن ایریش حالو ام نزانن براستی ج خدمتش چی را دکن جبلی کردا خدمتش همو کسی را دکن باشه دکتر یعنی هنگ چاوا دبینن کو افتقین دروز بوی اف دروژن کاربدان دروز بوینه در آستا نافخوا در آستا درودا یعنی چالاگوانه که زور خلکه که زور اندامه که زور دنابا ترکیه ده هاتیه دست سرگیرن یعنی وان کاربدانن حتی کو داری دبینن و ها دبینن کو اپراسیونک جبو سر روش هوای کردستانی جه دروز ببیتن براستی قناعتا مدى سر فكري مدى ابنا تاني مسألة كان يعني ام بيجن مسألة فكي تركيا ام مسألة تركيا بنافقا داي قدجي يعني ترك يعني بيجم هناك تكليا فقرة هنا دخوازن هناك طرف حكومات برطرف بك براستی وكا اوبراسيون كان نافقا دايجي امنها نزانا اري بلي پککی اف تشتاها هپگی اف تشتاها سرخو گشتشان لب ام نزانن گلو صدا صد پککی کریا آنو نها يعني وقت بيجي حزني وقت پککی یکو ایریشن چه دبن دخوازن کو نابی و جارکا دی درکبن کو بیجن ام قوتن بیجن اف ایریش مکریه لبلا ام نزانن صدا صد عجبا پککی کریا آنو لبلا هگر کو هپگی بیس نابی درکبه و خست بیسرفا دکتر هپگه داخوانیا فرمی هبویا هپگه بالی سربازی بالی لشکریه سر بپکه و داخوانیا فرمی دا که اف اندام منه خلو داره تقاندین اف کریاره کریه یعنی پرس اویا اوا پکه کری اوا هپگه کری گلو پکا کسک جبو رجب طیب اردوگان پینه کریه که ایتر اپراسیون خبر دوام بکتن يعني اب مخابنش بوي ما في كرداش بوي بيواجوا ما في كردا جلك زرارة نج تريج روجافارا حمود بري يعني آخا كردارا زرارة كجلك مزنا باش الدكتور يعني وقت واجي ديار كري او ددي وقت بيجن او كسيكو دخوازه بروجه جبو زراريا كردا تشي بكي اف خدمته وا انسانا بكي باش الدكتور Partinin siyasiyen Kürdi, Bakure Kürdistan'ı ile Türkiye, akademisyen, Ravşenbir ile Türkiye, Bakure Kürdistan'ı. Piyüste çava serederiye digel ve Ravşe biken av Ravşan'ı halı Türkiye'ye dürüz boy.
براستی یعنی وەکە ئەکادمیسیەنێ یعنی ji بۆی فەیدا کووردا fikir ne ji bo feyda Kurda tenê ji bo aşîtiya vê herêmê yani kesekê ku bêje ev bi yerê hal û başin ez kesekî wisa nabînim û akademisyenê hevalê me lêkolîner em tevahî ez bawerim em di vê fikrê de em hemfikirin û ev tişta xizmetê ji Kurdan re nabîne û ev pêvajoka gelekî ne baş jî dest pê dike. لبلا ام بيجي زانبن وكا هالبجارتنا هرمي د تركي ده جلكي نيزيك بوا وحكومتات تركي جي دخوازيك ومسألة حالو هناكي بشخورة بكي مارتال وكا كتبيجي مزي هون دنجي خواندنا ما وديسا مسألة حالو ودس بي بكن يعني اف خزمتا يعني بلكي حكومتي بخوجي yani organizasyonu halı ew kiribin yani kî kiribe nejboy Kurdaji nejboy yek gelê herême ne feydeya ne tişteka başa doktor wektu dibêje ku siyasetên PKK balên serbaziyên ser bi PKK ve ku nekarbin xizmetekê bi doza rewaya gelê Kurd bigeyînin çi li Başûr be çi li Bakur be çi li Rojava be niha dem nehatiye ku Kurdên Bakurê Kurdistanê yan partên siyasiyên Kurd yên Bakurê Kurdistanê yên Tirkiyeyê dest li nav dest hewl bidin pêvajoyeka aştiyê û çareseriyê îtir li Tirkiyeyê dest pêkirin? Birêz niha yani lazim e hemû taraf jî hemû alî jî heger kesekê ku ez bêjim Kurdim ji bo mafê Kurda lazim e gaveka erênî pêşbavêjê. Yani ez velev PKK be velev parti be velev yedî bin ez yani lazım e Kurd weke gel îdî pêş yani pêşa va tiştên ne baş li dijî doza Kurda bigirê weke milat îdî yani heger ku partîka siyasî be heger ku em ê bêjin hêzeka leşkerî be ku heger zerara wê ji bo mafê Kurda heye pêwîst e ku Kurd weke gelekî yani di kîjan parçe Kurdistanê bin ewa wê nîne lazim yani piştgiriyê nedine va xebatê halo. Tamam doktor dest xweş doktor Seyfeddin Nesin Nebî bi sporê peywendiyê nêvdewletî ji bajêrê dîlokê gelme bu her bijît doktor.